Yes, karongeye mbifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri utwo amasaha ya mu gitondo, turi mu gitondo cyo ku itariki 8 zo kuwa kabiri 2026 na gatandatu. Birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Abakunzi ba Newsrab TV rero tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, kuko nicyo kintu cy'agaciro tubazaniye muri ano masaha. Ibiganiro bya politike byakomeje kugenda bifata indi ntera, ariko kandi tugiye kubyinjiramo tunarebere hamwe ibyo bijyanye n'ibiri kuvugwa ku witwa Eric Prince, by'umwihariko hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23 bari kubivugaho iki. Turaza by'umwihariko gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga tubabwira uko byifashe gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera turebere hamwe iby'imiripoko ndetse n'imirwano ikomeye cyane amaze kuba ica ibintu, by'umwihariko mu misozi miremire y'Iminembwe. Tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe, ibintu byakaze ariko kandi byamaze kuba ibindi. FCM 23 hari ibyo irimo iratangaza kandi bikomeye, ariko kandi muraza kunyemera mbabwire yuko FCM 23 yasezeranyije iterambere n'imiyoborere ishingiye mu bikorwa, by'umwihariko muri Kivu. Ibyo byose bikaba bigiye gukorwa mu buryo bwihuse, turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko Perezida Tshisekedi mu marembo y'ibiganiro bitegetswe. Ese yabitegetswe nande? Bimeze bite? Turaza kubikomoza aho imirwano ikomeye yakaze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi na FDLR ndetse n'igisirikare cy'amadubu cyangwa se M23 byakaze. Turaza kubikomozaho. Colonel Nanga arindwa yagaragaye arinzwe mu buryo urenze ubwa Perezida Tshisekedi arindwamo. Ese hari habaye iki? Bimeze bite? Turaza kuba tugenjeramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye mu biganiro bikomeye by'impinduka za politike. Ese ibyo biganiro ni ibihe? Gusa ikindi mugomba kumenya, FBI yinjiriye mu iperereza mu mugambi wari ugamije guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kubabwira yuko ASM 23 yashinze komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kubogama nyuma yo kunenga by'umwihariko bimwe mu bitero bya drone by'ingabo za FARDC ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi ihuriro rya FCM 23 by'umwihariko ryagaragaje byinshi byiza, mu gihe ihuriro rya FARDC, ingabo z'u Burundi na Wazalendo ryubatse by'umwihariko ryakubiswe ahareba inzega mu misozi miremire y'Iminembwe. Ni mu bihe bice bimeze bite? Ibyo byose gatanu kuri gatanu. Ibirindiro bya Minembwe ntibikiri bisanzwe, ikoranabuhanga ryo mu kirere ryahinduye isura mu ntambara. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Hagaragajwe uburyo u Burundi bwashyigikiye FDLR mu gutoza by'umwihariko barwanyi ba Nyatura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kubyinjiramo, ariko kandi ASM 23 yamaze gutangaza ubuyobozi bwabo ishinzeho imizi, igaragaza intego isigaye. Turaza kubyinjiramo. Gufatana ibiganza kwa Tshisekedi na Donald Trump nyamuneka bivuze iki? Byose gatanu kuri gatanu. Nizere ko muri tayari tugiye kuba tubyinjiranamo mu buryo bwihuse cyane. Sindi butinde, yemera mpite ninjira muri no nkuru idasanzwe, by'umwihariko kuko murabizi yuko njyewe mpera ku nkuru zemereye cyane zo ku rwego rwo hejuru. Nubwo akomeje kugerageza kwigiza nkana, akiyongeza ingendo, agakora izindi zidasanzwe zo kuzamura amajwi mu magambo ari gusamira hejuru, Perezida Tshisekedi ubu yagaragaye nk'umuyobozi ugeze mu bihe bikomeye by'igitutu cya diplomasi mpuzamahanga. Iki gitutu rero ntigituruka ku bavuga rumwe n'ubutegetsi imbere mu gihugu, abo yamaze igihe agabanya imbaraga mu gushyira uruhande rwe, aho
ahubwo kiri guturuka ku guhuza imbaraga kw'abafatanyabikorwa bakomeye bo mu Burayi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Buruseli, Paris. Byari inama icisha make mu bihe bishize. Mu byumweru bike gusa byahindutse itegeko ridasubirwaho. Perezida Tshisekedi agomba gufata inshingano ze mu buryo bugaragara kandi bufatika. Ubutumwa busobanutse i Buruseli bwagarutsweho mu biganiro byo mu rwego rwo hejuru byabereye mu nama mpuzamahanga z'abayobozi b'isi, zirimo izabereye i Davos, Paris, mu biro bya Elysee, aho hagaragazwa urugwiro byatangiye gusimburwa n'umujinya ugaragaza by'umwihariko Washington. Naho imvugo yarakaye mu buryo yagerageje itegeko rya politike rishobora kuza kumushyira ahantu habi cyane, nabyo byagiye birakaza benshi. Aho hose igisabwa ni kimwe, ni ugufungura ibiganiro bya politike by'igihugu bifite icyizere, ubwizerwe no gutanga ibisobanuro byihuse bisobanutse kandi bidashidikanywaho ku mwanya wa leta, bijyanye n'imitwe ya FDLR n'udutsiko tumwe na tumwe twa Wazalendo ku bafatanyabikorwa bo mu burengerazuba. Ibi ntibikiri ikibazo cy'umutekano gusa, ahubwo byahindutse ikibazo gikomeye cya politike kigerageza icyizere cy'ubunyangamugayo bwa leta ya Kongo. Kinshasa rero, igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu cyagiye kigaragazwa nk'ijambo ryoroshye rikoreshwa uko bishakiye, rimwe na rimwe rikaba igikoresho cya politike gishingiye ku nyungu z'ako kanya n'uko imbaraga zahagaze. Uyu munsi rero iryo jambo ryo kwigwizaho ntirigifite agaciro. Ibiganiro ntibikiri amahitamo ya politiki, byahindutse itegeko rya diporomasi. Ibi byahinduye ibyemezo rero uko imbaraga zigenda zirushaho kugenda kwipima. Mu gukomeza rero kubyirinda binyuze mu mayeri atandukanye, amagambo ahindura icyerekezo n'ingamba zo guhunga ukuri, umukuru w'igihugu yongeraho isura y'ubutegetsi butinya guhangana bya politiki kandi butinya gushyira ibintu mu mucyo. Icyo gihe cy'ibiganiro bitegetswe kwitandukanya n'isi n'ingaruka, iki gihe kirageze kandi ngo amahirwe yo kwigenga agende agabanuka mu buryo buteye impungenge. Amagambo akomeye, gushinja imigambi y'abandi n'imvugo z'intambara ntibihagije ngo bihishe ukuri. Inzira zose rero ziyobora ibiganiro, kandi ibiganiro Felix Tshisekedi ntabifitemo ijambo rya nyuma. Si ukwicara ku meza gusa, ni ugusuzuma, gusubiza ku busabe bwo guhuza amagambo n'ibikorwa bya politike n'imyitwarire iboneye. Kwitandukanya ku mugaragaro n'imikoranire itazwi neza, gusobanura neza umubano wavugishije abantu benshi FDLR, no kwemera inshingano za leta zidashobora kwifatira icyubahiro mpuzamahanga mu gihe haganiriweho cyangwa ikoreshwa ry'imiti ifite amateka n'imyitwarire ibihungabanya ituze. Ibi byose ni ibiri kugenda by'umwihariko bitangazwa ku ruhando mpuzamahanga, ndetse bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura ku kibuga cy'imirwano. Igitangaje rero ni uko uko kwanga kwitegura ejo hazaza ndetse no gukomeza gusubika ibyemezo ubutegetsi bwishyizeho mu mwanya mubi wo kurushaho, aho ibiganiro byarigeze kugaragazwa nk'impano rishyirwa mu bikorwa riturutse hanze igihe cyose mu gufata aya mbere cyarangiye. Iki gitutu cyari cyatangiye muri icyo cyiciro rero gikomeye. Perezida wa Kongo ntagikora nk'umwubatsi w'inzira za politiki, ahubwo agaragara nk'uwinjijwe mu nzira yiteguye abandi. Kwitandukanya rero n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwari kwiheza mu kirere, ubu kugenda kugaragara n'ingaruka zishobora kubaho aho hihishe ingingo nyamukuru. Ibiganiro byategetswe n'igitutu ntibiba bisanzwe bigaragaza ku mugaragaro intege nke z'ubutegetsi bwari bwaramenyereye gusubika igihe cyo kubazwa inshingano. Igihe cy'ukuri ubu kikaba kigeze muri rusange. Ibintu rero byamaze kuba
bigaragara neza cyane ndetse binagarukwaho binatera ubwoba benshi batari bake. Ibyo byose biri kugenda bigaragarira mu bijyanye n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara, ariko kandi nanone ku rundi ruhande nyemerera turebere hamwe nyamuneka ibijyanye na interineti nayo yavuye mu mujyi wa Uvira. Iyo interineti ikimara kuva mu mujyi wa Uvira ibyabaye biteye ubwoba, hoherejwe amakamyo ya gisirikare, hoherezwa abasirikare benshi, binagaragaza yuko rwose nyamuneka ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka mu buryo bukomeye cyane. Reka yenda tubyinjiremo turebere hamwe ibyatumye interineti iva, ariko tubanze twinjire gato muri ino nkuru. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yakubye interineti mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'iminsi mike ingabo zawo zibugarutsemo. Kuva ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama nibwo ingabo za leta ya Kinshasa n'abarwanyi ba Wazalendo batangiye kugaruka muri Uvira nyuma y'uko ingabo z'umutwe wa 23 zari zimaze ukwezi kurenga ziwugenzura, by'umwihariko ziburimo FARDC na Wazalendo. Bakigera mu mujyi wa Uvira bongeye kumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura urusaku rw'amasasu ndetse n'urugomo rwibasiye abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi. Perezida wa M23 rero akaba n'umuhuzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Bertrand Bisimwa, binyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo gukupa interineti muri Uvira kigamije guhisha amabi ingabo zikomeje gukorera muri urya mujyi. Yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze gutanga itegeko ryo guhagarika imiyoboro yose y'itumanaho mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu rwego rwo guhisha ibikorwa bibi byabo biri gukorerwa by'umwihariko mu mujyi, biri gukorerwa abasivile ndetse n'imitwe igiye itandukanye. Leta ya Kinshasa rero ntacyo itangaza ku makuru y'ikupaka rya interineti muri Uvira cyangwa gusobanura icyatumye ifata kiriya cyemezo. Amakuru aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko aragaragaza ko ari itegeko ryatanzwe n'uwitwa Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko akaba ariwe wihishe inyuma y'irikuka rya interineti. Reka dukomeze n'andi makuru, gusa abasesenguzi mu bya politike ndetse n'abaduhaye amakuru mbere na mbere, iyi interineti ikimara kuvaho mu bice by'umujyi wa Uvira habaye ubwiyongere bw'ingabo nyinshi z'Abarundi, ndetse binavugwa yuko ibi bikorwa byo kugira ngo bakupe interineti babikoze kugira ngo imibare ndetse n'imbunda nyinshi z'Abarundi zinjiraga mu mujyi wa Uvira zitaza kujya ku marezo sosiyo, abaturage bataza gufotora, kuko mwagiye mubibona bimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa mu mujyi wa Uvira inshuro nyinshi birangira bimenyekanye. Rero FARDC ikaba yabikoze mu rwego rwo kugira ngo hataza kugira amashusho ajya hanze y'Abarundi benshi cyane barimo barinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa mu mujyi wa Uvira byose bize guhita bipfukiranwa cyangwa se bize guhita biburirwa irengero. Umuhuzabikorwa rero w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bamwita Colonel Nanga yashyize mu gatebo kamwe ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubwa Juvenal Habyarimana wigeze kuyobora u Rwanda kubera politike yo kuvangura abantu bahuriyeho. By'umwihariko Nanga rero yabigarutseho mu kiganiro aheruka kujyana n'umunyamakuru akaba n'umushakashatsi Bojana, niwe bari baganiriye. Muri iki kiganiro rero Nanga yagarutse ku ngengabitekerezo n'ivangura ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwigisha, agaragaza ko byumvikanisha umugambi mubi cyane mu buryo bukomeye cyane. Jenoside rero ishobora gukorerwa andi moko atuye muri kiriya gihugu yose nk'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri kubikora. Yanavuze ko kandi muri iki gihe nubwo abatutsi aribo bakomeje kwibasirwa, ejo cyangwa ejo bundi abandi bashobora
kwibasirwa n'andi moko ndanga, kandi yagaragaje ko biteye ikibazo cyane kuba uyu munsi abimakaza imvugo z'urwango bakanakwirakwiza mu banyekongo ari abayobozi bakomeye muri leta, wari muri minisiteri ndetse n'itangazamakuru n'itumanaho. Yavuze ko kandi Minisitiri Patrick Muyaya ukwirakwiza imvugo z'urwango biciye mu byo bita ubumara bw'u Rwanda cyangwa se uburozi nyarwanda, agerageza guhakana amabi akorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, abo yashyizwe yavuga ko ngo bashyizwe ku karubanda. Yatanze rero urugero kandi amagambo yibasira by'umwihariko abatutsi ku byatangajwe n'uwitwa General Sebikenge wahoze ari umuvugizi w'ingabo za FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ariko amahanga bikarangira aruciye akamira. Yunzemo ati hari n'undi munyamakuru ku muyoboro wa televiziyo y'igihugu wavuze ati nanga aho ari turahazi, aho umugore we n'abana bari turahazi, turasaba buri wese gufata abana be ku ngufu. Ibi ni imvugo rero z'urwango, guhamagarira abantu gukorera urugomo, hanyuma bigaca kuri televiziyo y'igihugu cya Kongo. By'umwihariko rero mu kiganiro gifitwe mu nshingano na Minisitiri w'itumanaho, ibyo byose byagiye bitangazwa. Nangahe rero yavuze ku bitandukanye n'ivangura rigaragara mu bice bigenzurwa n'ingabo za leta, by'umwihariko mu bice bya M23. Ati nta vangura rishobora kuhagaragara, ariko mu bice byagenzurwa n'ingabo za leta ivangura riba rimeze nabi cyane. Mu bice rero tugenzura ibyo mu ntara by'umwihariko zigiye zitandukanye ntiturabizigeramo, by'umwihariko nka za Kasai Oriental ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Gusa nabyo kugira ngo turwanye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi dushobora kuhagera. Bonne Nangaa rero by'umwihariko yagarutse ku byo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yise umunyekongo kuri izina nyina, byasize bamwe mu baturage b'iki gihugu biswe abanyekongo buzuye, abandi bakagirwa ibice. Akavuga ko rero byagize ingaruka ku bantu benshi barimo na Joseph Kabila wigeze kubaho perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umunyapolitike Moise Katumbi. Yavuze yuko kandi iyi myumvire y'ishyaka rya TBC riri ku butegetsi isa n'iy'ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ubwo bwitaga abarimo Perezida Paul Kagame umunya Uganda. Ati Perezida Katumbi wa Assembly Power Republic n'abandi bantu benshi barimo witwa Perezida Kabila bishyuye ikiguzi, kandi nibo mitekerereze y'ishyaka rya TBC rya Tshisekedi kumva ko atari umunyekongo. Ibyo ari byo rero bidusubiza inyuma mu myaka mike ishize, mu macumi by'imyaka mike ishize. Murabizi mu Rwanda mu myaka 4 iri imbere jenoside yabaye kubera ivangura by'umwihariko n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Batubwira ko bariya bakoze impinduramatwara, ndavuga FPR yaturutse muri Uganda, babitaga abagande, nyamara bari impunzi zari zimaze ibinyacumi by'imyaka zifuza gutaha. Yemwe na Perezida Kagame yiswe umugande. AFC M23 rero yitwa abanyarwanda, nanga bamwita umunyarwanda. Umuyobozi rero yagaragaje ko ibintu ari ivangura rikomeye cyane, rigomba by'umwihariko gukurikirana ritari ryarenga inkombe, ritari ryaba ribi cyane. Birumvikana yuko rero ibintu biri kugoma bihindura isura, ivumbi riri kugoma ritumuka mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka turebere hamwe gato n'iyi nkuru by'umwihariko nayo itugezeho mu kanya. Ni inkuru navuga yuko nayo rwose ikomeye cyane tutareka kuvugaho. Ni inkuru ikaze. Ni ukuvuga ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize ku mugaragaro urutonde rw'amabuye y'agaciro
ateganya gucukurwa, gutunganywa n'abashoramari b'Abanyamerika mu rwego rwo gushimangira ubufatanye by'ubukungu ndetse no guteza imbere iterambere rirambye hagati y'ibihugu byombi, nk'uko byemejwe n'abayobozi babiri bakuru bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batifuje ko amazina yabo atangazwa ku rutonde rwoherejwe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington mu cyumweru gishize. Iyi ntambwe igaragaza ubushake bwa leta ya Kinshasa bwo kugira amahirwe y'ishoramari rishingiye ku nyungu rusange, ku muco no ku mategeko no ku mutekano w'igihe kirekire mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uruhare rw'abashoramari b'Abanyamerika rushingiye ku masezerano y'amahoro n'ubufatanye n'iterambere ry'ubukungu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yagiranye n'u Rwanda ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025. Ayo masezerano rero agamije guhuza umutekano, ishoramari n'iterambere ry'akarere binyuze mu micungire inoze kandi irambye y'umutekano kamere. Mu rwego rwo kunoza rero ishyirwa mu bikorwa ry'iriya gahunda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika bashyizeho komite ihuriweho igizwe n'abayobozi bakuru barimo na Minisitiri